Ljudi moji, sad ste svi za Ukrajinu. Svi plačete, svi molite. Svi govorite slava Ukrajini. Di ste bili dušebrižnici 2014. Kad se na Majdanu mavalo nacističkim simbolima. Di ste tad bili? Di ste bili dušebrižnici 2014. kad je Viktor Januković, legitimno izabrani predsjednik na izborima, srušen u puču i kad je postavljena prozapadna vlast. Tad je Ukrajina pala. Tad je počelo ovo sve, tad vas nije bilo. Znate li vi da u Ukrajini 40% stanovništva priča ruski jezik? A postoji nešto što se zove suržik, a suržik je mješavina ruskog i ukrajinskog jezika koji se još uvijek govori po selima, a i po gradovima. Na istoku Ukrajine, Donjecku i Lugansku, ne samo da žive Rusi, naravno žive etnički Rusi koji govore ruski jezik, ali tamo žive i ljudi koji sebe smatraju Ukrajincima, a govore ruski jezik. A oni su dio ukrajinske nacije. Znate li vi da je Ukrajina donijela zakon prema kojem je zabranila ruski jezik u bilo kakvoj upotrebi? Znači, 40% stanovništva Ukrajine je toga dana automatski došlo u situaciju da im je zabranjen njihov materinji jezik. Zamislite da neko vama u vašoj zemlji zabrani jezik koji vas je mater naučila. Na kraju krajeva, Ukrajina od 2014. godine raketira Donjeck i Lugansk. Poginulo je 14.000 civila, među njima 93 dice. A nisu to samo Rusi, nego i Ukrajinci koji govore ruski jezik. Jedini im je kriv to što govore ruski jezik. I što ne žele da im se taj jezik zabranjuje, jer im je na kraju krajeva materinji. Znači, Ukrajina puca po vlastitome narodu, to jest Ukrajina vlast, koja je sad trenutno u Kijevu još uvijek, režim puca po svome narodu, samo zato što govori ruski jezik. Ne samo da raketiraju Ruse, oni raketiraju i svoj narod, svoje civile ukrajinske. A da ne spominjem da u Donjecku i u Lugansku, koji su bili među razvijenim gradovima, ako ne i najrazvijeniji u Sovjetskom savezu, po industriji, po poljoprivredi, po svemu, da osim Rusa i Ukrajinaca tamo žive i druge nacionalnosti. Tatari, Burjati, Čukči, Ižori. Da većinu vjerojatno nikad niste ni čuli, da. Vi samo znate ono što vam mediji plasiraju. Što je sa tim narodima? Ko njih što pita? To je područje mišano u koje su se ljudi doseljavali, raseljavali. I oni jednostavno govore ruski jezik i ako govore svoj jezik, zašto je tim ljudima zabranjeno da govore ruski jezik? Sad svi govorite slava Ukrajini, slava Ukrajini. Ukrajina je sebi potpisala smrtnu presudu 2014. A potpisala je i onda kad nije provodila u djelo Minski sporazum koji je trebala provoditi, koji je potpisan, a nije ga provodila. Eto tada, tako da možete reći vječna joj slava.